जों जोंनि गभर्नमेन्ट खाना थाङै दङ जों दिनै बयनि हाफां बय टैक्स रबै बय लोन नावा बयनो चावा बयनो जत किसुम दङ जों आरो कोनो गरै आबन बागै टैक्स जोंबो गभर्नमेन्ट खासनाय जोंबो टैक्स नाय जोंनि हाफां खायनाय गाबो तरक जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया नि बखाक्तै तामो खालायमान नाबो जों वानसौ लायनाय तरक तामोखाय दिनैसिम जों तिप्रासा हाफां खाका पुरानो तिप्रा हास्टेनि जत लुकुरकनो ते नाय तंनाय जत खाजानि ताखौ आनि मा फानि समान ते आनि मुनाय कुसु संनो जत न अबिसि कतालनि खाकुखौ ते खाकसांमा हामबाया फरै आं थाइजे थाइने दिनै अजराव अ जे आवाय मुङो कंला रनाय इंगे दिनै फाइसक मायनाय जत ताखौ अर के कोसिनो media sak nong nang no ba da kono khaka hamba khaku purwe lamsogo इंगे बिसि कताल ठीक पिसा नबार फायो हाइपानो आं नायमन हिंगे जे practical concept by जों नायखिंगे सिनि बागले बिसि कताल बो फाया बिसि कताल बो थांगिया ngui tongkha तां हिमाले तिप्रासा नि नुखुंगो बिसि कताल फाइपानो कांजलि लापसाबो फाया माइ खपसाबो फाया कताल खाय इंखे आबहाय के जों 75 बছर लाइजाखा इंगे सिन बागै 75 बছर कैसा डार्क हिस्ट्री ते कैसा आंद्रा गुंद्रा कैसा सिनि लामा दं माने इंखे अमहाय केनो आं तिरपा हावो तो 20-25 बছर सामुनो खायतो सोसाइटी हो हाइफेन आबो आवै मुंगो फाया एबा आबो मीडिया नि बिसिंगो नुगया इंखे आं निजिबो हाइड हिडन खायतो आने कबो प्रोजेक्शन कबो सामुनि बागै कारण का सोसाइटी न तामनि हिमालय का सोसाइटी न बसन प्लान है कबो लॉजिक स्ट्रेटेजी आबोनो एक्सपेरिमेंट खायनो नांगो इंखे आबोनि बागै न आजरा रो नुगजागै थाका खाय आं बाराबाखिनि देब्रा याग्रा थानानि बरक सिनजागै थाङो इंगे सामुंगो गोबांमा जरावो केबे मुं फायानो होननाय आजरा रो आं साक न होयै दन माने गाय तिनि बसगां फाइमानि बसाब्रो वानसुक मुंगो गाय तिनि नायखासों बसगांगो सिनि बरक हिमनाय नायरनो इंखे बरक वानसुगो बसगांगो चला काहाम कांचलि नायथक कान तो कैसे बरक काहाम कुचुं वानसुमा काहाम नै बाबि मा हाय चिनि बररंनि वानसुमा महायंखा ड्रेस काहाम जुता काहाम साक काहाम कैसे आबनो बरक काहाम नै जों समो इंखे जरा बिग्रा खांग्रा माइमोसे आरो अमहाय सित्रा मित्रा खाय तंनाय बर न खाय जों सेलें जागो इंखे बरक हामिया फानो हुनै चंगो बिन थाने कबंमा बक्सिनि रिवो हामिया सामरनो बक्सिनि रिवो गो काहाम कुसुं बररनो हगे जों जेसे बिन उगुलाव हामिया तंफानो बसगां काहाम नुक तंमानि आबोनो चंगो जे बरक काहाम हुनै इंखे आमहाय सिनि समाजों गै तंखा इंखे आमो बान्यो चिनि लाइव मावो जों मुंसा चिनि बरनो मोथांना लामा खायमालिया चेंजिंग टुबै मालिया सोलायनान टुबै मालिया मेसिनि साक तमुं चामुं वानसुंमुं बेबाकसे सोलायजे के बिसिले तांगि सोलायजाखाबो बिसि कताल तामुंखा बिसि कसाम तामुंखा चिनि मुंसासे सोलायजामा करे नारि काहाम मा सुमो ना तमुं काहाम मा तंग ना तै काहाम मा नंगो ना लामा काहाम मा कानो ना चिनि सोशल प्रोटेक्शन तंग ओ सांसे मासा बोरै बुमा बुसा बुथारजागै पाइखा बबनो नों बिसि काहाम है त्रिं खलायफोरो एच डाबल लंगै थांगा हर त्रिं काय माने एच डाबल लंगै थांगा त्रिं खायबोनो बरम चिन बरक थै दङ बबनो जों बिसि कथा लामसबा बिसि कथा लामसबना हकै जों अमहायंगो जों ताबुकनि बाय 80 बছर 75 बছर सिगां जे जों इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय हाबियासनि सिगां आ जरा नंनि कक थाइरंनो लाइबो मारनो जों रोगै नायखाय जों नुजागो
bisi Kwtal khlaimani joto hukono mai rok mukhetong thaikitong rok rawi kai paibai khangkai abono rogoi goria mamita lebang puma rok khlaio hingkai khumbar ma jora hingkai khum baroi satung tungui naithokma jora hingkai bosong kai afro beralayo tongtholayo hingkai abono nok a jora ro bisi Kwtal hnai जों वानसुgo te saimano hingkai abo haikeno abono bisi Kwtal hnai जों palogoi thango hingkai जों tini je bisi Kwtal ba o je new year ni tongmani o concept international concept hingkai tini o 75 bosoro जों naikha sin borokni bagai bisi Kwtal khainani mane kono nobar environment kwrwi hingkai o jaga bui baksa nang tongthogoi tanmannai sini standard living lifestyle te sini wansukmung main hingkai sini wansukmung nini dress bai chumui naithoka chela hamthakai nini standard level tonana nini wansukmung se main nini wansukmung jodi a jaga sogiye hingkai nang kebel nang jesapano rang ganang phang gari phone kai dongni je nang kaisa khoroksa borok bini intellectual no nang firok maya hingkai jeta intellectual property no nang strike khlaimya hingkai nang failing ge aro nang bokrok nuwa ima phaina amaka system enin borok a level o thangya tini aro pulo tower photo hotel lo khai dong जों 15 বছর sagano wansugo je aro hotel pulo tower khai hingkai sin bori bosaro demolition nai hamela mang ingui to tam himala jeta globalization ni standard bai जों a jaga joramote sogiya hingkai nang tamu wansuk mungo tomungo samungo kologi thanai hingkai nang aro tomung samung khai nang hugo phano sin naidi huk tangna rok phano mobile koto tong bro aro youtube kholokhai nugo tomung kaham samung kaham abo kaisa bini bokhorgo inject ngi thang tong jebo musung mani kaisa phai thang tong hingkai boni samung kai naidi bini samung khai u a jaga hugo se tang tong muya se khol tong nukma kai o 165 tala burj khalifa saga tongnai ro maharani songa haikai emang nogoi tong dress kusung kanai iphone te rail climber amo hai koto kaisa standard mane society rong comparison khai nang nini wansung inject ngi thango bokho society inject ngi thango ethnicity influence ngi thangi tongo whole system on nini influence ngi thang tong a jaga sini borok kai mai phaisa chana se balai tugui thang gabon bagino a hukni borok bo u a wansuk mungni borok bai social system o kwrungna thaka hingkai wansuk mungo phellayo social system o kwrungna thaka hingkai bo discrimination ngai thangnai tangai himala chini a system ni chalaro chala kundina chala bai chala communication ngai chala bai bari communication ngani ni system o jodina bari busa saka ham naithok kaham tongka hingkai nang alada society bai discriminate khaijanai a level o karan ni wansung level tola omo khai rok ngai tong gamon bagino bisi Kwtal khlaimano kintu Tiprasan bagila ang mane abo bisi Kwtal ungjagata abo ঠিক নাংজাগিয়া যে जों दा दिनै bisi Kwtal khai tongmani karon chini borokni bisingo selaimung bisi Kwtal mantamba agini je hamiano pogoi khunselai nang nijino Kwtal khai sanam manmane abono se bisi Kwtal no nini tini Kwtal khai sanam ni thani position to kore position kore nang tini da dam ni kaimia dam ni gari khanano Kwtal paimia kacham khibi Kwtal paimia wansung mo salaimia system corrupt system no na arani a buini juta tolani o songkhriya ko nang bahai kai live no salaina ba salaimia khanin bagai bisi Kwtal boron phaike ba gabon bagai no tini habaina ko koroi o bisi Kwtal no rogotonon lamsogo जों tini o system totally corrupted system जों demolish khairina sungoni o sungsarni o hani aboni bagai yognan bagai no जों 25-year experimental khlaimani bisingtei tini aboni experiment ni tini result nukha aboni truth aboni je lama nukha je जों tabo yognani lama phaika
यखनानि लामा खलायनाय हिंखे तामुना सिस्टेम चिनि बिसिङाव जों बिल्ड मा खालायनाय जों बिल्डिं मा खालायनाय जों नुखा हासाकाव कायसा लिडार बा कुनो नेता ओ हासाकाव पुरा होल हिस्ट्री वो खरकसा बरक सिस्टेम बिल्ड खालायमिया अब कायसा अनबिलीवेबल ओंखाय केबो बिल्ड खायबो थाङो कतिनि सुगजरा ओंखाय आं गोबां मा रिसार्च खायनायखा ओंखाय आं नायनायखा यस लीडर्स ऑफ सिंगल कॉन्सेप्ट बाय लीड खालायो कायहा देश नो साधन खाय थाङो किन्तु आबन बागै कमप्लीटली कुनो देश साधेनिया बिनि अर्थनीतिको साधेनिया समाजो साधेनिया ठीक ननि देश साधेनिका सोशल सिक्योरिटी हो केबो देश हिंखाय सोशल सिक्योरिटी हो साधेनिंगो ओंखाय जेमन इंडिया हिंखाय तामुखा बेनि प्रोटेक्शन सेफगार्ड हो साधेनिंखा किन्तु इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट जा सिस्टम बो इंडिपेंडेंट जा इंडिया बुनि सिस्टम बो चलित दं ओंखाय गोबां मा देश दङ रिसार्च खायनायखा बरफोरथिखाय देश इंडिपेंडेंट खाय ये कम्प्लीटली कैसा देश साधन खायना कम्प्लीट बिनि एक्सपीरियंस नांनाय गाबों another 500-600 years नांथांगो गाबों बागैनो कुनो नेता कुनो लीडर कुनो देश नि बर कम्प्लीटली बिनि देश नो साधन खायमिया ओंखाय आं आबो रिसार्च खालायनायाव आनि तिब्रासानो अ जागानि कारनान हिंखाय जों बलेबल दं वी आर नाउ जीरो तिब्रासा तो टोटली ताबो जीरो सिको तिब्रासान बिसिं नॉलेज काहाम करिखो ना परीक्षा यूएसए चाकरि खाय दङ लंडन चाकरि खाय दङ आबो तो कैसा बरनि ताम नाबो खरकसा एम्प्लॉयज आबो तो बिनथानि इंटेलेक्चुअल पावर दङ को गया कैपेबल न को गया बो अमेरिका परि दङ कागन बसिनि लीडर न आबो को गया बो लंडन थां दङ का बो बिजनेस खाय दङ ही इज अ बिजनेस लीडर नङै मानो ही इज अ एम्प्लॉय लीडर नङै मानो बो एडमिनिस्ट्रेशन न बाहाय चालकना आबो रुल्स मानो बट ओवरऑल सिस्टम जुदि नों एक्सपेरिमेंट खालाय लीड होना हिंखाय निनि कैपेसिटी नांनाय डिफरेंट डायमेंशन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट नांनाय डिफरेंट लेवल नि एक्सपीरियंस गाबनो कायटुनि हमारे बाय गॉड गिफ्टेड आं जे 25 बोसोराव कायसा लो नुहुरका यस नाउ जोंता बजागा जों बसावितम मोस्ट मॉडर्न इरा पोस्टनि परे मोसुङो आबन परे टेब डेस्ट्रॉयर सेंसना आबन परे डेस्ट्रॉयर सेंसना कारण आप्रो उनका बरो बिरना सेंसना बरो बिरखामन पाइखा ता बरो बिरमायाखो इंगेन तिनि नायजन जों मकल बाय निनि आई कंट्रोल ताबो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निनर क्लिक खायखामाना ना संसाराव थांका अ जागा से जों तिनि सिनि सोसाइटी बलं बिसिंगो सिको बलं मुनुसिको जों माने सोशल कल्चर से फायागो जों बरकनि कल्चर से फायागो हिंको अ बरनो बाइके टिकलानानि का रिसर्च बाराबाय कि रिसर्च है यस पोस्ट मॉडर्न एज आनि टेक्निक नो अप्लाई खालायै सराउंडिंग टिप्रास्टेट नि जे सिस्टम बो आबनो ओगो खालायै याकारै थुमै आबनो चाप खायखाय यस जों यावै थानाय आबनो अप्लाई खायखाय जों यावै थानाय गाबोन बायनो जों सिस्टम टोटली सेपारेट सिस्टम सनामना नांखा जों तिब्रासान बागै इनके आबो अनेक गोबांमा लीगल एक्सपर्ट दं बा गोबांमा गवर्न एक्सपर्ट दं एडमिनिस्ट्रेटर दं पर वानसो बिनाना म बिश्वजितता म साइ दंखा Kwtal government khainan bakhak thangai dong yes Kwtal government form khainan sambhav leaders mean tamo leaders mean leads each and different dimension ang se sanamnai I am discover ang se discover khainai ang se create khainai bo rules regulation bahengnai constitution bahengnai bo amendment vote yungnai abo to ang se decide khainai जोंथ' दा बुइनि बिसिङाव दं ओमफ्राय बुइनि आइनो सेथ्रय आं आनो आरो बेलेन्स तुबना ना बन आबरो नों डिफरेंशिएट खायने आबया आं आबोनि बायरे आबोनि आउटाय आबोनि जुरिडिक्शनाव खबजा गया आं त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट नि आइन नि कुनो जुरिडिक्शनाव दं गया नों गवर्नमेंट नि मंत्री हिंकेसे नों बिनि जुरिडिक्शन दंनाय नों बिनि लॉ बय परि नों बिनारा प्रैक्टिस खायकेसे बिनि जुरिडिक्शनाव दंनाय हा बिनि अंडर नों चाकरि खायकेसे बिनि जुरिडिक्शन दंनाय बिनि अंडर एनजीओ रजिस्टर खायकेसे नों बिनि जुरिडिक्शन दंनाय
but Tiprasa government is a separate government, totally separate government. Sini nijiswa police tongnai, forester tongnai, Tiprasa area, kuno sung forester rono tak hab regular, tinin simi sung operation khaika, kuno Tripura government ni tinin ja government tongnai, borong ni kuno forester no sung hab regular, hapano sung ni sini permission sara bok hamangala kuno samung khain thangtani, enggak teruk Tripura hata rongni police rono tiasa rono sung teruk manornai kuno bong ni kuno samung krai Tripura bisingo bong ni kuno samung krai karan sini protection ni bagai sini volunteers organization tongnai abo ulo government of India Haphang ni bakakte borok approval dekhai sung abo police ungai approval lekhabo organization ngi tongnai ria 10-20 bosor lai thakai sung des ngai thanai sin kuno khoti krai Kaisa state ding khang state ding khai desang khai tam khori tong ba te bos lab CM ni jaga PM ngana inka government of India Haphang ni thigi belai loss ngai jodi na sungai approval di angkai sing to already khlai si thangnai sanna bukha gya sanan kama manya sugai khlai si thangnai khlai man kam ga naisik simi si tongdi government of India inka bon bagino sini bo police tong protection ni bagai inka sini government of Tiprasa ni bakakte tax khlaijang tax enlistment Tiprasa tax ria ba tax ko ya loan ba maya tax enlistment of finance department ni bung list krai inka ITI return khaimia muya phalai sabai phalai ni orai phalai boro ni tax esne basa inka boro tax area nei kai sing no government ni bakakte kabang ma sapsa rok hazar crore rok phayu nei newspaper rogo ba nini bulletin rogo nugo government ni bulletin rogo nugo 1300 kodi taka government of India Haphang Nirmala Sitharaman soro release khai kalangka sini borokai ajaga tamo balti gola khrai tei tanki o tei asana thangma hai system sanamja gya rang phaika khapnan ja khare je tuyo kusari je yago yagyasa ge je yago chakmani nungkha अब तो खरसा बरस मानु सने ले बाद बाकी के कसरी थमे के नौकरी बरो टेमा सालिया अब आइनो रां कुटी फाइकनो नेटा न्यासु जरन तंगरो बाद बाकी के अब किबली थाम इनका म हाइंगै तंग गाबे टोटली सिस्टम विषय डेभलपमेंट खरसा आ गवर्नमेंट थांगै चेंज खाइमिया कारण अब सिस्टम टोटली करप्टेड सिस्टम ते हामिया इंजन डाउन नंजा अबनोते थांगै थि खाइमिया आ सिस्टम नि बायदया आ सिस्टम तमो Tiprasa elaka guri naya mane right side motor guria abo wrong side motor guri tan abo 10 no mothana bagi simi se motor thik haja bo left side thanai ja left side thanai malnai jathai je sanamja abo right side malnai jathai sanamja gya inge nenkle right side tongha abo mal guri ma khay left side khangka gabon bagi no system chini ma sanamjene chini right side sung ma sanamjene chini borono no joto kisu sung establish ma khanai be tini sung মোটামুটি 100টা অর্গানাইজেশন 100টা ডিপার্টমেন্ট जों अबनो साख्लायनि तिनि बिसि कटालनि जत तिप्रासारंनि बागै ग्रेट गिफ्ट जतन सलाय कटर गिफ्ट सिनि बरकनि बागै ओंके आ 100टा डिपार्टमेन्टनो आं तिनि नरनि बिसिंगो रिलीज खायका आवन बिसिं सिनि ताम तनाय गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन Amon tongnai economy and finance tongnai social welfare and inclusion health and well-being education and human resource department tongnai infrastructure and urban development science and technology research tongnai agriculture and rural economy tongnai environment and climate change tongnai transportation and connectivity tongnai emergency and resource tongnai defense and security tongnai cultural and heritage tongnai okay media and communication tongnai trade and industry tongnai justice and equality tongnai digital transformation and IT tongnai international relation tongnai sports and recreation tongnai emergency crisis management tongnai okay abahai ke sini a bedek ni bisingo bedek bu pararo different department tongo nini ramde sang tabuk sini tabuk main important tabuk janangai tongmani department of jemon agriculture and rural economy
ताबो पुइला नाङै दंखा आ जागा दिनै मिनिस्ट्रि अफ एग्रिकालचार एन्ड अर्गानिक फार्मिं जों जेहेतु हुग्राव दङ गासिनि तो अर्गानिक फार्मिं गै दङ गाबो आबोनि बेदाक पुइला जों अपारेशन खायनाय मिनिस्ट्रि अफ लिवस्टक पोल्ट्री एन्ड फिशारिज जों तो जोंनि गामि गामिराव जों तामो पोल्ट्री नि कारा देसी टक फानो आं सोरिसवाना आमो देसी टक जों खायनाय ओमफ्राय लाइफ स्टक जों बाय बाक्सा जे माल मादा दङ आमरावनि डिपार्टमेन्ट जों दंनाय जों आबराव रिनानि रिसार्च खायनाय जोंनाय मिनिस्ट्रि अफ फुड प्रसेसिं एग्रि बिजनेस जों जोंनि आवां बांगि दङ बा आवां बेलेग दङ फुड पैकेजिं खालायो आबनो जों टेस्टिं खालायबाय जे आबनो सेफ्टी जेबो सावै कुनु खटिंनि आबाहायके जों बावनि एप्रुवेल नावै जों आबनो मार्केटिं खायनानै वर्ल्ड वाइड शुद्ध तिरप्राया शुद्ध इंडिया या वर्ल्ड वाइड जगह जों आबनो ट्रेडिंग खायनानै व्यवस्था बानायनाय मिनिस्ट्रि अफ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस इजिली जेकुनो जों चार्ज बास बाहाय खायमान सस्टेनेबिलिटी आबो डाक्टर गोबां मानो आमतेराव मा खायनाय गाबोन बेसेंसिनि ताबो इम्पोर्टेन्ट कयेकटा डिपार्टमेंट डाक्टर संनाय एजुकेशन कल्चरल स्टडीज जों मा दंनाय वोकेशनल जों रिरक मा तांनानै मा सोलोंनाय ओंखाय निनि पारा जों जुदिनो बायरानि जुदिनो जों टाइमिंनि बेसें फ्रेमवर्क खायमिया ट्रेडिं खायमिया बा डीलरशिप नायमिया कन्ट्रीब्यूटर करै डिस्ट्रीब्यूटर हठात सानायमिया ओंखायसो आपातत तात बा रिसुब लायै निजे काननानै व्यवस्था मा खायनाय आबहायकै youths empowerment and leadership सिक्लारक ताम खायनाय आजराराव बावनि थांनानै बनानै बावनि ब्रान्ड्स बावनि नलेज ना एक्सरसाइज खायनानै आबहाय कायसा लीडरशिप एम्पावरमेंट कम्युनिटी नि बिसिङाव जों मा तबनाय ओंखाय इंडिजिनियस नलेज प्रेजेंटेशन सिनि नलेज बाहाय जों बाहायकै वानसो सिनि वानसोनो जों बाहायकै इलिवेट खालामन बसंगो तेबो तलाङै थाङै मान बसंगो तेबो कुसुगो सिनि वानसो माने क्लीन खालाय इनोवेटिव खालाय तामान आबनो जों प्रिवेंशन मा खालायनाय मिनिस्ट्री अफ एडल्ट लिटरेसी एंड कम्युनिटी लर्निंग जों सराय खनायरावनो फरायनानै आबोनि राइट प्लानिंग राइट बावनि जे सेरावनो परसेप्शन परसिकिउशन खालायनानै जों आबहायके मानो ओंखाय आबहायके कयेकटा इम्पोर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट जों दाबो स्टार्ट खायग्रानाय ओंखाय जेमन जों सोशल वेलफेयर एंड इनक्लूजन जों दङ जोंनि पाँचटा डिपार्टमेन्ट जों जोंनाय ट्राइबल्स वेलफेयर एंड इंडिजिनियस वेलफेयर ट्राइबल्स वेलफेयर ने जों आरो सैया आं आबादत आबो सैतनन कारण के आबो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कैसा बावनि बिसिंटि फ्रेमवर्क नि बागै कैसा सामु खायदनन बागै आरो जों तिप्रासा वेलफेयर एंड इंडिजिनियस वेलफेयर इंडिजिनियस का वाल नि कैटेगरी थाङो ओंखाय वुमेन चिल्ड्रेन एंड फैमिली डेवलपमेंट आबेगे जों मा खायनाय सोशल जस्टिस एंड कल्चरल इक्वालिटी आबो जों मा नायनाय जों जोंनि ससाइटि गोबां प्रब्लेम बारा बायखिनि बिहिक बसायकाक माने हा एरफोरनि बुइनि पुन्टक हक माने बुइनो बोथार माने बा इरिगेशन खालामनानै आबनो सिस्टेमेटिकली जों आबनो मा नायनाय बावनो कैसे फ्रेमवर्क जोंनि एम्पावरमेंट अफ सोशल जुरिडिक्शन एम्पावरमेंट अफ सोशल जुरिडिक्शन जेटा जों कास्टमारि ल' खायनो थां दङ आ जुरिडिक्शन नि बिसिंटि फ्रेमवर्क खालायै जों बावनो जस्टिस होननानै सिस्टेम खालायनाय ओमफ्राय मिनिस्ट्री अफ माइनॉरिटी एंड माइग्रेट कम्युनिटीज रमदे दाउ सिखन ब्रु रफानो गासैनि ब्रु रफानो आलादा स्टेट नि माइग्रेट नखा ओंखाय जों रमदे चाक मानो जों तिब्रा हाव नारनाफोन नै वानसुका भविष्यत ने बरमबाय कैसा डिपार्टमेंट दङ माइनॉरिटी एंड माइग्रेट्स कम्युनिटी ने जों आबो नारखा मिनिस्ट्री अफ डिसेबिलिटी एंड स्पेशल नीड्स एम्पावरमेंट आ जगह तामो याथा याकबाय बुहुक माया कक माया सिया आबरनो जों बाहायके एम्पावर खायनानै बावनो बासिना लामा आबो कैसे स्पेशल एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने जों नारखा ओंखाय हेल्थ एंड वेल बीइंग जों सिनि इंडिजिनियस मेडिसिन पाराराव सिनि जे
बिथिरक मान माने याक बायखा हंखाय बनाजि फुल माने इनका बाहाय गोबां मा जोंनि पारा रग जे बिथि गोसा गोथां बिथि रग जे बिथि मान माने लुमखा हंखाय कंग्रा इनका हंखाय तुलसी रग इनका बाहाय के जोंनि इंडिजिनियस जे बनाजि रग न आबरनो जों प्रोटेक्शन माखायनाय प्रिजार्वेशन माखायनाय इनका आबरनो जों प्रमोशन माखायनाय वर्ल्ड वाइड इनका बाहाय जों कयेकटा नाराखा इनका एरफ्राय मिनिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबीइंग सिनि गोबां मा वानसमा हामियानि बिसिं दै गोबां मा ससाइल सिस्टेमाव बारा बायखनि ससाइल सिस्टेमाव हामिजा कलाई बर' खबर हाय वानसमा हामिर आबरनो काउन्सेलिं खायनान बागै काउन्सेलिं खालाय जों बनो कायसा सঠিक जागा बिनि जागात लांनोन बागा बनो कायसा नारखा मिनिस्ट्री ऑफ फूड सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी सिनि हाव तिप्रासांगे आसाके हंखाय bo mai mosanai sana nangnai abong bini basic rights sungbono abo marinai ingane Ministry of Public Sanitation and Hygienics sung boromuni sungai asa pegai sap sutra ma tongnai dungur besar ros tui kosogo tu khaingla bono kaham tu bonan ব্যবস্থা ma khainai ingkai sung sap sutra ma tongnai tu kunna nangnai ri timely sui kona nangnai ingkai ajagano khiyo ajagan sutiyo nogan ajagan songo amtiya songmani hasa khima suti man hasarna nangnai erpor bo jagani moila khibnani jedigi ni nobar phayo ar nobar nogo habeja ar nobar nogo habyangna nangana ingkai amo haike ni nok bara baikini ni je nokni bara baikini amo haike nang masa jongnai ingkai nogana goni bukharo kaina nangnai ingkai nini nogana guni nini bithiro kaina nangnai tamtamo nini hothatsa jekono kisu ingkai hothatsa aborong na hare akoino kaisa basic hamnani bagai aborong nung komongona nangnai ingkai nini tebo sini abon bisingo tongo abong kai sini nangkukmani kaisa department ingkai tabuk sini Haphangni bukhaktoi Tiprasa Haphang ni bukhaktoi sing Tiprasa no bahai chengnani abo most important department sangaro tamkhai Ministry of Homes and Tiprasa Security Homes Affairs and Tiprasa Security aro sing Tiprasa no sing bahai safety security khaine gobang ma hamesa yasu gya buini dofaro attract khaika buini dofaro ni no boromno sigo kusuga bukha abo hoite kaisa protection khainan bai kaisa board khaijak tongo ministry tongo sing abo operation khaijaknai jengjangnai Ministry of Law Justice and Customary Rights obose main chini nangkukmani the customary rights sing abo je bo bini customary no bo systematically bo practice khaimana independent bono maranai abono no customary rights Ministry of Defense and Border Protection sini bisingo kobangma borders tongo o borders rongni hoite kebo borok hamias bo ayang sakani sinia kuge borok phai mane khane khogai nana buitoi kalangmana ba nana kisu hamia khaya na khanga singabon bebe protection bagi ready ma ton Ministry of sini the Parliamentary Affairs and Governance tongnai Ministry of Administrative Reforms and Tiprasa Affairs ngomo main important department যেটা 100টা টোটালি 100টা ডিপার্টমেন্ট দङ ও 100টা ডিপার্টমেন্ট তৈনো তিনিনি সিমি সিনি गभर्नमेन्ट চেংনাই ओंखाय आबोनो तिप्रासा लुखरंनि बागै बिसिकतानि जत्तनिस्लाय ग्रेट एंड biggest gift ओंखाय आसुन नंसितम तिनि नरक जतननो आं खुलुमबो नरक तिप्रासा हाफांनि बिसिङो टैक्स रनो नांनाय टैक्स ताबो बस खालाय जाया बसकां फाइनेंशियल इयार मार्च नि बिसिङो टैक्स हाजांनाय बोसोर इनकाम खायखाय बोसोर टैक्स मारनाय ना तिप्रासा हाफांगो रेजिस्ट्रेशन खायनान बागै वान्स रेजिस्ट्रेशन मा खायनाय जों जे अटो नि बागै जे रेजिस्ट्रेशन ना माने आबो कुनु अटो नि बागै हाजार कायसा नाजा गया अब तिप्रासा गभर्नमेन्ट एनलिस्टमेन्ट एंटाइटल Tiprasa government membership manse 1000 abono toi norok tini je ang Tiprasa Haphang khana thangai dong norni asikon sa mane hamia kosok orota beradi
hamia kosok irrigation mane oro ta berade mo kaisa chikon sapa nang oro membership na nono muthangnan thangai dong abon bagai na Tiprasa joto Tiprasa nai tongnai rokno dakti registration khainin bagai sing bank joto area o government of Tiprasa bank sing kholoknai ingkai norok dakti no registration khaije baidi erpore registration totally state wide complete khangkai 1000 টাকা খাই 18 বছর সিমি 60 বছর জরা পুরা Tiprasa joto 1000 kai complete registration complete khangkai sing sini 1 লক্ষ যেটা এমপ্লয় কমপ্লিট जों রিক্রুট খালাयनाय इंगा बावनो 6 मास बेतन दिया तामंके जों Kwtal Haphang खाना थांगि तंगमनबा जों बेतन दो 6 मान्थ बावनो ट्रेनिंग पारपस तननाय 6 मान्थ बरो निजिनि रां बाय निजिमा चलनाय अफिस मेंटेनेंस जोंरनाय इंखाय 10 टा डिस्ट्रिक्ट नायसिनि 10 टा डिस्ट्रिक्ट इंखाय 50 टा सब डिविजन Tiprasa Haphang नि तंगनाय Kaisa district of 5 टा सब डिविजन तंगनाय 10 टा डिस्ट्रिक्ट of 50 टा सब डिविजन तंगनाय इंगा बाहायके ब्लक रok बाहायके खायनाय बिसि बाहायके खानाय बुसुक बरंनि बिसिं बुसुक जुरिडिक्शन आबसं तिरु 2025 नि बिसिं कम्प्लीशन रेनाय नरनो कयजो तो टैक्स एनलिस्टमेंट नि बागे रेडी तंगदि नरक टैक्स रिखांकै नर आबुनो फिरगै रिटार्न काहाम कतर एकटा वाना मासिनजा डेभलपमेंट फाइनाल निनि बिसिंगो Tiprasa नि बिसिंगो कायसा ट्रान्सफॉर्मेशन फाइनाल इंगान बागै जों टैक्स होना नांनाय जों जोंनि गभर्नमेंट खाना थाङै दङ जों दिनै बुइनि Haphang बुइ टैक्स रबै बुइ लुन नाव बुइनो साव बुइनो जतो किसुं दङ जों आरो कोनो गरै आबन बागै टैक्स जों गभर्नमेंट खासनाय जों टैक्स होनाय जोंनि Haphang खायनाय गाबो तिरक जों गभर्नमेंट अफ इंडिया नि बखाक्तै तामो खालायमान नाबो जों वानसौ लायनाय तिरक तामखाय तिनिसिमि जों Tiprasa Haphang खाका आसनो खुलुमका जतनो नरक काहाम दंदे